Musesa ni muthenya ungi musio wathika nguthoche na ndiukethia nguthoche tunenanie thini wa kilukitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi vala muthenyani wa umuthi twithiwa twinananisia topic bathukanio na mpya na ina wikwatio kana nobikia na kutetheka kumana na unenania witu muthenyani wa umuthi nyeni twa Faith Mackenzie wa mutunga atuma makulio maku kana woni waku namba ni twatumane mukubi ile 395 na daktari Ndweva nenda umuthocha ni kenda twende. Ani asante kwa masita na Dr. Geoffrey Mutuma kuma Zambezi Hospital in South Sea Nairobi na nini kunengene ka kunikili yolo wa cancer muno in Kemri. Ni mubia na ini muthenyani wa umuthi twinena yolo wa nutrition na diet. Nutrition ni kweleza paki kamba cha maundu ma Uiiti. Diet ni kindu kila tisa ole ula tisa usawa diet. Jokutimi wanye na diet ya diabetes kana ndo kimacha me am on diet. Ne le ula oya. Nutrition ni kila mwe wako kwata. Le ula waya kila kilika mwene kwako. Ukwesethia we no ya diet lakini diet kujina nutrition. Ukasethia kindu kila uya ticho wala kuya ku nutrition kindu kile kande no cells sito le ula ulikande no mwene kwito no nutrition na icho kitimi matukwano mawo maingi meoka nondo wa diet kindu kila tuya na nutrition kindu kile mwene kwito tikiseo na icho kitimi diet ti nena jolwa diet kana udwa nutrition tutaneneta jolwa kwangala uitokana increase in weight nondo inoni tene tai na tino kipatokanyo nono tene andu mekatwa marena weight kwa tai kino cheta malnutrition ni kwitha wina wrong nutrition kwitha kana kawate kwa shoko kana kakawota marasmus mahosu matukwa maiko na memo muno marasmus kana kwa shoko tisiketa kamba kasoko kasoko tuotu mahosu memo kwa wingi lakini matukwano tena wa obesity which is a disease by itself kana kwitha wina weight ningi muno na mundu kwitha obese ni kwitha ena kilogram miongo monza na kwambata Onena kuwiba nena tsesiba either your gender ni mundu ume kana mundu muka kilogram miongo monza na kwambata that's already obesity na edhoani wongelete more than 10 kilograms kuma woma school muno kuma miaka 18 wongela more than 10 kilograms emba with school why miaka why kilo 48 na we weigh more than 60 that's increase in weight increase more than 10 kilograms at a given time that's obesity na obesity kana kuangala kwa weight nicho kitumi tena matukano temo atatu maingi muno diabetes diabetes that our nondo wa kuangala weight the first thing diabetes chakeli hypertension kana ndakamela kwitha sembete muno yongela wanundu wakwitha wina weight ningi muno na kila kingi ni cancer nundu cancer ningi one risk factor kana kindu kimwe chotho thea ndoro ni cancer ni obesity ku kuongela kwa weight is a major problem na matukano tonete andu ingi muno thini wa Kenya na muno so in Africa they not na within Africa na nicho kitumutenda tisisi muno ndi tenda kwika ije kila mundu nundu kuangala kwa weight ni kindu chakwe bwene tigino chakwatanio nundu andu ingi maazia nongelete weight muno nundu wa nongelete weight nundu wa nongelete nundu wa aye kuangala weight ni your own individual issue pate mundu ungi nundu kuangala weight na leula ukuya kana wito wa kuangala na leula ukuya na edwa we leu na we neto thikwa kwali ku increase of weight is a individual problem ila utona ku solve lakini nayo kuala wito ni chigindula kibinda muno pyo kwa mundu kweka yulo kuala weight ni issue kuala weight ta ando ingi mambe anda kwa kuala weight lakini ndetele ngamwa kundu thikwali utona kuala weight hata nundu is the major issue muno kwaka na akaingi mazia nongerete weight nundu ni nasiye mwana nundu la nasiye ni wonongelele weight na ni true kila mundu muka muno wasiaka na kambe wongela kilo 10 kakeli kilo 10 kakatatu kilo 10 lakini andu wengi na maenda ona matajaite
kilo 30 pe andu mongela kilo 50 kethia mundu ai na kilo 50 is on a school lakini yu ena 100 ena another whole body yongelekile the same bones na mundu lazima etha na mwingi muno nacho kimi obesity is a problem na kina cha kuongela wito wena miaka 50 na kuthea wito is not a problem lakini wa miaka 70 embwa wena overweight your major issue ikethwa i weight bene nundu ilo miaka 50 na 40 is either you are active and you are strong lakini wa miaka 70 na 80 the major problem is that the weight itself na njo kutimi it's good na matukwa when do control weight kuma wekana miaka 20 miaka 30 miaka 40 i weight is ai binda ku reduce kundo you must make sure that kwa ndo ala nini umekisha ni wambia na nesa na ni wambia kwitha utongelete weight nundu wa bicha 40 50 another 50 kwa la bethina 70 kwa la bethina na njo kutimi you need to control the weight pala you at least na in fact our major problem na in Kenya ni kana siana sia skulu nyingi sina overweight na that's a major problem na kana kuongela weight pia mndu mwangala weight naturally because they musiwone wandu anene that's normal and that's not a major problem in fact thina butha we bokwa andu kuongela weight ni andwala mwangala weight musiwo ute wandu anene that's where the problem is actually mundu la musiwe be musiusu ni wandu anene na on them they have weight in fact they are healthy lakini kwa andwala medho amaina that gene the overweight there's a problem unze the munduzi ogela weight na that is actually obesity is a disease by itself and that's where it end onena yula ongela weight na mundu ongela weight ni chambe ongela weight nundu akoya paye kolio apaye nikoya paye vida ongela weight utewida paitoneka ndongela weight of course pe disease uwa okazana wa ongela weight lakini matuku maingi utemu wa uyu kuongela weight nikoya so the first thing when you reduce weight stop eating that's the treatment number 1 kini chakeli about weight but dependea willa na willa le wiba muno in our society nowadays muno ta andu mama school which either muno edu na ome mundu ndawa nomba kwake bachelors muno weza hotelini chips kirchambe lewu wonde weza pandu pangi eka nomba kwako timo seo I repeat again lewu wonde weza eka wa nyomba kwako timo seo nundu uitwe we museo na uwito ne kana wese no sama moyo na uwito ne mundu trained lewo su ni wo watathina na njo kitimine ya mundu wathi we mess out go and sort yourself in the house wathi wa ole kilolo kwa wathi mutwa of course wathi mutwa none kana rusi ne kana patini zendo kwenda na wazendo kwenda na zawe kwa lakini wo mabubu go and sort yourself because diet and obesity is the issue number 1 the disease that nation most cases and other men disease munde cancer diabetes hypertension is because of the diet na nondo obesity kana pe obesity kunu kweli chambe pe alato na meano kaza mundu ni muno pe na mauta ni mwingi ena kilo miongo na miongo kenda thiana pe mundu na thimene thia ena kilo 150 kilo 150 na aina thina no could not walk and many other things other issues ko meza mota ni chao mauta kana obesity ni ila wa mina kuya leu pe leu la utume wa mwine saa isu na ula utatumika nondo ni watu mewa kwa kuyana ula utatumika ukita akwiwa na ukita akwiwa ne kana mwewe so utumia tina ko matuku maingi ila wa ya leu mwingi muno mwingi ukita akwiwa na waiwa without mwadondo one ukayonge mwingi wiwengi so twende na kuthanda ko that's a major thing na nicho kitimi andu nimethwa routine ya kuya routinely pesa sa mwana lazima moja saa ine lazima moja saa monza la ila ukwiwanza eka kuya kuya ta timetable eka lewe kale ekumbini ekala leuwe kale frijine eka kutwa mwi wako ikumbi la leu
eka lewe kale kombene ku the first thing dukaya kele ila ukwiwanza na hicho kitimi obesity is ukite no because of urbanization urbanization ena ndukuma musi wakala town na yu andwala mekala town na mathukuma town muno Kitui wote Makendo Masaku Nairobi na Mombasa pe andu muka kwacha mathi wiani maenda kalande na mundu ucio athi nangali wamba kwacha ndere wiani na wende kalande na wekalande throughout na buku kalande wea mala monza 7 times kwacha ni wala kwacha chai na sausage saina chai ni chamana mawea maingi chai ni chamana saina chai ni chamana na saa ingi saa monza ni lazima moja no wala lakini ndi saa monza lazima moja na ingi saa 10 chai ni chamana no chai na woma bubu ni lazima wisile bandu bange either pepe na woman wa matiko kana wa mutwano kana wa thuko mana no na mwana onge mala tano na we no kaya those are 6 times then waketi otwa mwe wako ikumbira leo ekan lewe kale kombene lakini wa otwa ikumbira leo ukaonenga thina nowadays you should take food like medicine you should take food like medicine or later you take medicine like food. Yes. No lazima uthe leu tandawa kana winywa ndawa uthimete tandawa leu ukala uthimete ni kana ndukazonywa ndawa itina ta leu na ni umunde of course pepe andu ingi na of course ti mistake ya mundu ona bamwe wize then lazima kila mundu unywa ndawa kila mundu wa munywa ndawa we muwo who is good na hicho kitumi the first treatment muno hospitali kwito palate itia kini cha kuita mundu cha mbeke to anele onetho waite chao ebo waite cancer embwa waite diabetes embwa waite hypertension embwa waite arthritis embwa waite ebukithwa itezio kada buja kwina wo na saigwe na ngasi kuita kwa mbeni leu na hicho kitumi matuko maingi matukwano leu is the most important thing kitumi nondo tene taina thina wa kwa leu yute na wo mwingi na niwo twete thina kuno lazima wevange na zamane nyene ya leu atana ne vangata kwa andu ala mena weight na nize asiaisa maingi aingi muno mena weight tina program la tumia ku andu mole weight na do ya weight reduction there's a weight management when don't depend we manage ata we manage buwe we manage winge banje kana manage unene banje ainge on them and akwalanga go that program ito na hii program itambie na ndo inge ni ande na saba covid after covid it disappeared even as we forgot about it go weight management is a program zeomuno na hicho kitumi ando inge na tutona kwala weight kuya inde okwesilia tose bana maja dita lunch nundo nenda kwala weight wa more lunch ni kana wala weight you increase it nundo one of the things muno andala nibinda muno kwithia mundu thukuma mundu ba ya musi wamukie kwacha ovanza kana athi kuta kiwu na muongo kana athi kunangu kana athi kuema na yembe wina weight nibinda muno na nduzo mwana by the way kwa ndala mekala kwa musi ni sawa weight wo they don't have weight na metha sawa mo na maisa aonesa na maisa anesa na maisa aonesa lakini mundu wewa ni woka town either katano okoka nini kakabu obuka kanini kalaka katangie kombe katano kakangi kuchua katano kakangi ba oba katoloni tu town na hicho kitimi andala mekala pure musi ngala weight lakini katano kala wanda nundu andala maenda town sionde ti masaku muno masaku ilobi Mombasa ponde wanda town na nduko na wanda kalande you have to increase weight niki nundu leu webo na it is not banned we kunogoya ku the most important thing ni taste of the quality how to reduce weight lakini
kinchambe twana kwa anything else, just don't eat all the time. Kwati yao. Yeah. Na ndi musaisia tuamba kwa Saudi umo wa ndatika nini tusiokethetie twende na unene nya Uiiti.